Peserta Lomba Foto Batak Season yang ketiga. Peserta nomor 31 @Vanyaol Show. Peserta nomor 32 @Frisaindah. Peserta nomor 33 @Iyama_Cika. Peserta nomor 34 @Lingling_Sinaga_. Peserta nomor 35 @Rajahalomoan26. Peserta nomor 36 @Mentarigokasi14. Peserta nomor 37 @Cindi_Hutagalung. Peserta nomor 38 @Dinasti.Parapa. Peserta nomor 39 @Agnes_Cornelia. Peserta nomor 40 @Anna_Clarina_Butar. Dukung peserta favorit kamu dengan cara like dan komen di Instagram @lombaseni.batak.